Oho! Korozdordun mekeni! Oho! Assalamu alaikum Kırgızstanlıklar. Bizde ушундай жаңылык, ушундай короз деген электрод алып келдик. Электроддун корозу ошо. Сиздерге короз керекпи же короз электроду керекпи? Короз электроду керек болсо, бул подкастында 100 штук болот. Так, bizde Optum'ga 450 сомдон, Rojinsa'ga 500 сомдон. Жеткирип берүү бардык региондорго бар. Тарегибиз Ош Ноокат жолунда DU21. Emin sizler koroz elektroddu alıp cırgaysızlar! Oho! Korozdordun mekeni! Oho! Assalamu alaikum Kırgızstanlıklar. Bizde ушундай жаңылык, ушундай короз деген электрод алып келдик. Электроддун корозу ошо. Сиздерге короз керекпи же короз электроду керекпи? Короз электроду керек болсо, бул подкастында 100 штук болот. Так, bizde Optum'ga 450 сомдон, Rojinsa'ga 500 сомдон. Жеткирип берүү бардык региондорго бар. Тарегибиз Ош Ноокат жолунда DU21.